Hazu Bible kabawi hili rang rumita clay na thumsai curly Maryli so coming sarano as the Bible bagage chapter na Matthew 1 we verses 18 to 25 hi pangrumsa. Jishu Kapharā Jishu Khristali Kapharā chi hithada shoka Ashava Mary Josephli khāmhaisai ka ani mangakumranglakha Manglā Katharawui pangshap eina na vaingasakhaira kaji theihaowa akhana Joseph mashun ngasāhaoda Maryli makhayak ngasakngaithuda ngathumsāda panghaorada khangarān sai ka hiwui pongli machukta leilakha Yanglu Prohowui kazingrao akhana awui mashun rahanga David we now mayera Joseph na brave Maryli kwigida mangaji alu gaja ana vaida kalei ji Manglā Katharawui pangshap eina ana now mayera Kapharā na awui ming Jishu pokra gaja ana awui mi pingli atumui Prohowui eina huikuira Prohowui maranui kamor eina matui kahai ji ungshung kabai saikaru hira kashogna Yanglu mafu katui shunao akhana now vaida mayer now Kapharā kala awui ming Emmanuel pokra hiwui kakhalada varena itumli ngasomi kachina Jui tili Joseph na kapiwui eina ngakartui laka Prohowui kazingrao jina salu da hangkami ati shurda Maryli ngakumhawa ka abrave na now ji mapararong laka eina tangda pasa mangaso mana kala now jui aming Jishu pokmi ngana na tumsai curly Maryli so coming sarano kala khāmhaisai zimikshola ngasarano nishilagaire